Hadian kajing mi kensan ki dekot jong kaliang persya na kaying dorbar hagasngi bakut ke dorbar kat bampat kut kajing yata ya kimat basa kam tam habaya day bat kimat jong ka ilaka na kaliang deputy CEM jong ka council uba PNCM ulo ong ba kajing mi kensan jong ki kam day ka basyong nia da ka baki aidau ban ra shwaya kabil syaka select committee bat ban kam yatai bha ban amar ka jong ki kadang lingkot palat Bat na kaliang deputy CEM, ulo ong baha kajing shisha, hakapor ba upun siya ki pediang hendray mentangim la soto balay pat mi kensan. Ulo ong ru bakani kajing le jong ki, kaday namar bakim kwa baka isi bamenta kanya chakmat ban pas ya kabil. Mi jing siya kajing mi jindat kamdat long than ka basyong niya. Kataw ka long ba hadin ba kila panjing pensyay. Halor ka giat tukan ni gibenta. Kibaide berkani ka Khasil Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill arjar pulai. Man perkan mau ya pi khandiat kabagi ko aban kli pensyai kajing dia bukan definition. Kat kum ka principal. Ni kan pendu ya definition juga principal. Ngishu karilang hakanika amended section. Kamja kawai ruka definition. Kabar kiakan sepang jadi begini ki ki rules ki bade haki hima baper. Ki rules bashna haki hima baper. Naka appointment and election of CM deputy CM lengdo menteri basan wadar kamdon tingade berkabinet administration. Nomor ba kabinet administration kakha naga paragraph 3F. Ka ain appointment and election jongki hima kadi naga 3G. Kabang isutu syai ba kinomla banisnai ka administration act or administration rules. Naga paragraph 3G. Kamdon jinga tungku barkanika amendment ga jongi minta. Kawiru kajinga day bat kiseng samla kiseng longkmi. Kamdon kanong kuno kaji itu daka anjongi baru sekata. Hakani ka pamantangin itu yaki daka anjongi. Kidor bardong. Mo kai ka kamjong kidor bar shnong. Ban issue certificate nong shong shnong. Tang daka wei ka format. Kan ta sibun yangi. Namar daka tu ka certificate kimberan kam bakla. Nam ta kiwi ki kam kujongki. Kani ka anjongi ka bangi nang flight menta, berang pas menta. Kebalong ngin isu katkum tangi ka tuka kam. Kinoma ban penon kam bakla nam ta kiwi purpose. Kani ka Administration of Ilaka Second Amendment Bill kalong so important. Kabamur kisnong jeng kamru administration katkum kani. Kin isu certificate ro katkum kani. Kiseng samla kiseng long kmiru gentoi kam katkum kani. Habagimi nak benta bani trelang berki board district administration kimi ru katkum ka bangila kerana kanika an juli tolong masuk ban ong ba kajing mi jindat jongki kalong ka bom tun nong rim ngamong ngidang la man ra ki third amendment ki fourth amendment ngila ban diskusi kita tenre ngai ba kalong bom tun nong rim Kawairu kalong kani bamisyong baka aiger kitan si thoding janmit barishisi si sajai ngatrai ban puli katam bunchia ngatrai what ya ka women reservation bill hapo parliament ngatrai siteng mit kidang sarkulit sikimembar kidang yomen step ban problem me kani ban puli Teringat ikan ni baru kau calon tangka, use no emotional jongki. Anyway, angin bukan problem, banyak terilang bagi rengkat lagi bergerak saya kan, hard amendment berkiwi. Ki mat ki bakongsan bang ki yang itu ki dawa. Ka ke bagi dawa maki ngalap pensailut berkilau hun jurut. Kisah aidau pada dia bahana bakal selemek. Dia bakal selemek lais ni. Ya ini bil ban pulih
kat ya ka women reservation tu dang overnight mo central parliament dengan ikata ka je bondong ring ka sulong imat ba kim kwa ba ka isi kan ya syakmat kan ni dengan tip ka je sujung ki kata Hindi senurut bo noilam jo kalingang yate uang ba kim persya Henry. pi sila komiti pi na kadai ka bill ka barim o ka batmai kadai kini ki clause kini ki section kini ki subsection ki bangi propose mangi ha kan ka amendment bill kidi gitu ki jo ki bangi lai tai pro kata ya tai ha ka por bangi pangasi ka bilik admission Yushim kat tu kat ni ki bentai ki pasok berengkam ki tiap hang ni kabumur kam dai te ka patmai kadi ka barim na kalian jukiro from time to time na try ki la discuss ha ka por bagi ban rai ka tuan 9 amendment appointment and succession of chief amendment act nama ki pendung hang tu ya ka bilik admission kamu ngisim lang nang turu te nama ka tu ka bagi snai ka tu kam don ya ka legal provision ka pasai Tendai nga iya ka bukut ka silong tang kawai ka daw lese bakim kwa ban kari along ban trilang na kabentagan ni ka isu kabedi ka jimentoy jumpai ba. Tah, thank you.